诶，就别不这的话有图书纸去浪不多呢，个去都叫啊，么不多呢，咪咪有啊，第二的话书叫来不多呢，range，那么的去过就，那都是 median and mood，第二去过就啊哇么，那你第二去嘛呢，有历史过就屋里一的些嘛咪不干嘛苦，我不多呢的嘛的你，tengu过就有 example 过就过不屋里所有的。ile mo pwe du ni yevati mo ni yute ni guha du ni range oli guha nga mo range titi mo te oli du just nis du ile mo range titi kumate range titi mo ni definition ko guha du ni highest value minus lowest value ashna ba beg valuya mana ba ti mo te yuluya na ba ni yusi tani range oli dulanga beno mo pu du ni te kwa example ti ma gu ha du ma ni example ti ma kwa chu yu te so yu du ile mo 2 5 6 7 8 9 ti ni sa ling wa chu ti chu chu kwa chu yu te range ma khwa be tani ali su khwa na nga be tani tu kwa yu in ansle mo range ma ni ali su khwa na nga be tani highest value be nga na ti wa to thi mo kwa division ali ti mo ni na wa nga be tani 9 ma wa nga 9 ma ko bu minus lowest value na ti yu no ma ni ko ni yu te ni 2 ul ka wang pu du ni range ma ne ni du wa be tani ko ni 7 ul du la wa ko ma de ni yu si u ni 7 ul du la do nga wa pu du range ti mo ni highest value minus lowest value ulka yanga mo pu du ni range ti mo ni go wa second ko ni yute mean to the mo te dujans du ile mean to the mo ni arithmetic mean gu ba nga ni average gu uli be yanga mo odani ti mo te ni mean ma de ni al be nga be de ni sum of all observation divided by number of observation atani sum of all observation be ni gokwa na ba yu lumu wa da du na ba tima ji ma ni ta fo almost ta fo das divided by number of observation ol khwa ani na ba jo da ma i chu ani chu jo da ma ni ba khu na nga be do odani uma du mate yu oli ba hu tani mean mauli du langa be do mo mean mauli du langa odani yu tengu thima bele example tima to ko ni example gwadumani 2 5 6 7 2 7 5 6 oli bele mo odai thima te ni yu te ko yu te formula go ho bu te she mean ma te aliso khona do formula go ho bu do sum of all observation tima jimate tafo tikwa yu lumu wa na ba ma tafo yu 2 plus 7 plus 5 plus 6 divided by number of observation tikwa ani yu ani malumu wa da thima nima sama lima lumu wa da puduni tikwa li divided by li olikai wa tima jimata ta ni 2 plus 7 9 9 14 plus 20 tima jota 20 divided by 4 atanin sone liu ni be hotani ngwa oli dulanga wa podoni ngwa titi mo ni mean ko oli yute hwa dulos ngawa mean be do ni titi tili hwa nga be do mo wa podoni mean titi mo ge yute to ko go sowa mean ma pete ni yute ash jonga be ni median oti mo jonga mo median be do ti mo ni middle value gu uli banga mo middle value gu banga median tedi mo ni middle value nganye itishi ko joma number oti mama de nganye mid value gu banga o poduni example tima ko ju yu tinis do ile mo example tima be ni to ko 2 number gu hado 2 7 6 5 8 3 2 6
only go hosh bele number timate ni yuali is nanga bete ni timate arrange le mo arrange ega juju abuf le timani shodo ga ngao ka yang pudu number timate ega juju ili juju bete ni arrange in ascending order timoni yu mo ko ju kabu ko bu le mo now ti yu do ti ko ni 2 ma tima to ko tima jo 2 ma ada ni 2 pa te 3 pa te 5 6 7 8 oli kai wang pu du ni ti pa yute to ko chu middle value ba median to the money ita alika yanga betani median to the money mid value to ko na 1 2 3 4 5 6 7 8 hi ma jo pu du ni 80 shati mama teni median olika yanga 80 shati di ma mo pu du ni 80 shani tin sali otani titi mama be hale mo 5 to the money 80 shakwa oli ze yang pu du ni 80 shati zo ti chue ju be tin sali ti chue ju tin sali otani ti chue ni sama ti chue ni lima ka ya la be ti chue ju bu ta ni lima ti mo te oli yute yunak median ma mo yunaka yanga mo pudu ni median ma ani kai wa bete ni ngwa yute ni to ko ho da ni ngwa ol kai wa ngle mo pudu ni median ma ni yu atham tai ti sha ko number ma ku se choju ta se choju we se ti sha kala do ti mo te ni median nga wa be do oli so cha do so su yu ha do le be do ko mo ata ni amu imu ti mo ni yute ni 4 ti mo ni mood ngawa mo mood ti mo alish ngawa betani highest frequency adani highest frequency bedumali ash ngawa betani mia new number mo amia chu mo da do mo dani highest frequency ngawa mo adani ti ko ti mo te base le highest frequency anima muwa da nga bedani to kwa number money ni mag ni khwa muwa da nga chu mag ni khwa muwa da nga le ma ni frequency uli ani khwa che appear muwa da ma de ni frequency be nga o podo ni mood ti mo ko ni highest frequency mo te nga ni most repeated numbers nga ni amya khwa che o number ma di mula do ti mo te ni mood uli be nga mo podo ni tengu tima bes le mo example tima ko ju ibu thena so du ile bedani 8 3 4 5 3 2 3 6 oli yule mo tani tu kwa tima de ni arrange gi ga na nga ni arrange ma ye be ascending order ko yute arrange ma ye be oli yute chawa da ol be ascending order को युते arrange is लेमो 2 3 माने को तीन सा को जो पुदुनी उसके बाद 4 5 6 8 ओली जो का और ने युते को इनंस ले highest frequency alti number 1 निना ओली मो गदांगा बेदनी सामाने सा को ओली मो गदा निमै थि को लिमनि थि को ngoma ti khwa chuma ti khwa hi ma ti khongle hi number ti mo ada mo podu ni sa ma ni sa kho mo wa da mo podu ni yute ni mood ti mo ni ani kai wa betani mood ma ni 3 ol kai wa ngle mo podu ni mimi yute so wa do so ku do ni lik ko ju uli so ku wa range ti ma mean ti ma median ti ma ada so imu ko ni mood oli nga wa mo podu ni yo chupebo le shi timate le shi su mu kubu e buza ji do jwaje youtube de ge le shi share ya ho do ile mo da sumi de su lanema ji ko ngami le shi uli class oli su de ji do ile be no ni ma da je be no mo ole ni a ji su da khu sha mo wa